Ba Portugal mist an ciad gúchanan far nach déad cúis écar a thucail tuileag dar a bheits cuiteachan a gáil dragichan. Scollach go sin go má sarabhacha. Ach bhna háisich crínig as an economy scollach go do hiúnda cuiteagúine ar as go dragichan. Agus fa buai ag a chrínig slánde Indian cuiteagúine cuiteach. Ons na Néadan war 4 éigin an Portugal a thuh dragichan. Ga a fennachcin ag go thula ire gan na chéirsnach, bun an join as bochca gan an join as beastiche. Sté ich a bhui an sicad go sapach na é, ach chabánas an teag ábhasteach. Nos anos 90, em 97, 98, Ans an nuchadan, nuchat sa seach is nuchat sa hach, a sin táis go ón sa chiad gen luag a gáil heroin, le druga ile a bhain na riblaid. A ciolchach go 100,000 neach an Portugal a clachgach heroin an 2 riblaideach. A sin cuiteach go ciolchach go ráid go chlachgach le snáid. Ba choras 300 go léneach a gáil cúsie agus chu sin go básat. A sin a ruchgach cóig caríchiad a macha 1,000 neach an Portugal, agus bheal nádar sin a fás an uorsin. O que significa e crescendo naquela altura. An ha João Santa Maria a cuiteacha gúine a an beoglachcha le heroin as cocaine, ach bha a héin uair na mesk. A heroína e a cocaína teve realmente grande impacto na minha vida. Ba bui láidead ag heroin is cocaine iad mo bhéir. As dé 30 bliana an ghlechcaig, chail mi a thula sian a bhacam. A thuileag iad a chorm rutan a chud an géil nach de hacam a dhéanú. A bharach iad an sin, char a áicríacham. Chail mi mo chud sláins cuiteach. Ha HIV acham. Chud mi léas is an hepatitis C. Le sin ha mi smungin, a thuileag iad na fellach gynnin a thug na dragichin go, ha mi cho misal ore haast an dú. Get a ha mi smunnechuig, na chéliad a céitechuig bé ábhasteach go. Chanéal mi a stad graag I bhí acham ore. Ha tuileag graag o acham ore na orm hín. Gosto mais delas que gosto de mim. Se seo casal ventoso, ate as an mór an triplachan le dragichan ans na Néadan. Ga an skire fat a ligal gus curasgaif. A cha be sin an achadach radicach. Wo nuair sin ma cuiteachan a gáil dragichan, cha déad cúis écar I dhéanamh gé tuileag, cha sin a chur síos anna lug. Há dragichan háast mí lugal an Portugal catá, agus goiteach iad san a ha gan malarst gan cur gan a frísan. Nessa estratégia, para além de impor, digamos, Ba da frúsa ba buneteach an san rá íleach seo. Dúnach, san teach go meach gan duine hana neach a bheol lachgach le dragichan. Han hún cháidichan ecasan is sé thula duine agus é adí ora. E tem todos os direitos como qualquer outro. E por outro lado, o pragmatismo. Na ideia de... Éidir lein bhile, féim a bhí practicach. San teach go féim sinne thula seoirse uimeach, agus dói oprach I an táis sadabachal go scientificach, a chud go féim go san cuiteachach. que sejam necessárias para os poder ajudar. Ha methadón mar fást chudramach gan a strí an a gigragichan agus am bhain seo ga scoúlaach an a Lisbon. Hennig mi a bhríon die cuit a ha cur féim an Jerevis. Get a háad na dragichan ácal ba follaseach gur buai varneach ach go ora. Foram muito duras. Bacamatarif. Hoshik me kal dragichin I gush koik blin a diak. Haminish kerit a kehed blin a gush. Hakamatarif na dragichin akal. Is gaskan fas en boik klechtje doe. En eentje kutjach. Ha derif. Levantar-me, vir aqui tomar metadona e passar o dia todo aqui. Bi me gedi, I chin en seo ar san methadone as a kushachet en la a bekerach, gus a bid with an akam.
Bi biag wie an lá agus díine racam an na teicharanis an an anchios, achas yn y chor, féimi mi becerach. Hanid sy'n féimach eith biag y fain, ha sy'n féimach eith rwtyn ille ys anna fi beo. Dinheiro, né? Não é só de comida que nós vivemos, né? É preciso outras coisas. O meu futuro é acabar de deixar isso e... Sa naam di tjech ha mi son methadón akar. Ha mi kopad. Ga cola chiak bi at de lútach nuda de bis mi gaal ag gaka lé, gus an fami adakal uluk leed. Teve impacto muito feio, por acaso. Nem quero recordar esses tempos que... Ba buai uanvisach ak jaram. Gan je mi son kuinige in de hammendenschen. Bi sin a kinship diaken. Gesarig sig an jolach. Geviat de kut erop zonnet. Vid e unje. Nu da has je een fijnakker son etiket, bi het een ganius munji kan anders aan truggetje na haai. Ga taken shinnen is. As histórias são todas iguais. Bí a bhuian a cúteach, míle agus dá hiadneach gach lá. A thuligar methadón, jo teich go haid ceálaich a cúteach. Uma parte desta população tem também... Het sin is een eindje ag cúteamh. Agus, a sin gan cúteach le siad a bhesin psychiatricach. Valências que nós temos... Agus, a sin gan cúteach le cangian léis psychiatricach cúteach sa charapad seo. Gent bheith an program an Portugal Servachal, gachar ich cúsin as déadach rín agus an economy bóla gur an dúich. Na altura de 2008, 2010... An an dávíle sa hochgus dávíle sa tseich, va aartochig sa nádu géine a ví sa gáil drugichin, cúteach le snáhatan. Ha sin a cruacha cúnart do láse fopal a hú trúalig, galar an gáiltoch is mar sin é dhird. Va aartocha gan. Gaach shuau na drukich an láir an na neikidíag na tsanai, as déadach harid a bheith uair a bheoglach go héin, cúteach a havinga. An an dávíle sa cóig, bha shuau cálarí a bhain agus a bhach únúir eile, agus a rí an gníomhachas ag a héin. Em 2005, tinha uma empresa... An an dávíle sa cóig, bha caumbaní tógalacham le chafór déchiadíchid luch goprach. I de bhliain sin, háisich an steing an an gníomhachas tógal an Portugal. Chafig an luch ceannach a péig. Ban sin a háisich mi a túndaig I ddasco tragichin. An dosach cheannich mi cocéin. An nuair sin gus an jimach an a hiclis a lútachag, cheannich mi heroin. Na de bhóich mi, bha mi mará I mo bheog lachgaig leis na rutin sin. Sa bhat, bha mi is munjin gan gailin a thulasíanna díist. Nach big an luch ceannach gam o féig, agus gan rofiach an móra orm. Leis sin, chogún mi a chaumbaní a gúnig. Sa mi toligte gydarein mi sin. Smahéid mar nach romi iad a dheanú, vi gan driplach iad a bhí tór na smisse. O problema teria sido muito mais grave. Bé a bhain, Maria João, a thug João arásco inad far an feig a cúteach. Saí da clínica e fui diretamente ao bairro. Mar sin, gaach mi an hospital agus chai mi tíadach I ddas gan a choirsneach. Cheannich mi heroin agus cocéin. Gaf mi iad agus go ricin dú chat a chud mi móláh iad na drugichin sin a díist. San lá haun ha teis gannealacham, ha caracham, grúnan motorbicyclen, agus ha mi haast iad mo bheog lachgaig leis na rutin a vis mi a tianú. Que sou muito adicta às coisas que vou fazendo. Bí Jiffer Heravision a copper cola gus an program ag sícad a lívrigig. Bha mi son clóingin bhil bhaisir cadózú man a bhuai a bhice gurica seo. Da infecção VIH em cada ano. A húfna bis a gála gálar HIV, chan je lach trí sa chiad iad an beag lach le drugichin. Ha bhíach trí neo céas sa chiad a clach go náatan. An an dávíle sa siatiag, a seach go richiad neach iad básachu, de lín is gan da gabat cús. Agus roach unaniu iad a bheag lachgach le heroin. Lútichir an nádamh iad an beag lachgach le drugichin, agus chai an nádamh le triplatjan iad an gearach an dálé. Ha chuid is mói sin an an unit an léis, a fás na seár. Está claramente em unidades de tratamento e recuperando. An an beach chuid, bachar cead duine an beag lachgach le drugichin, agus ára sin ag a bheith triplatjan sláinte ingin fan an uin vrachtach.
Gan je sinne tachart an Portugal catá. Agus ha an dúich is trí gus geige le triplatjan sláinte Indian. A taxa de consumo. Stocha go bhfuil an náramh de dhéine a bheits a clachcaigh benzodiazepines agus antidepressants an dúicheaching ag gníire is áiste san Raineorpa a níir. Gása gai sin a bhínachu a bhain le mar a hain cumasrí éslantich féin go príomh herivision cóir agus go sérivision psychiatricach ach chatéid dóid léis gon cungíon léis a having gaibh an sin. Leis nach el psychiolaige ag Dr. Chowlich far an curige neach is an dói is loie gus an triplat a réiteach gan je an dói is éfach giche cungíon léis a horsga. Ha físaching ule ir sin agus ha fís ag na Dr. Chowlich id sin sa físachge id an kunnarst gon beduine ir an beag lach go grue. Ach gus sin árachuch fémer een system árachuch. Ha an tonmh grasa Cardozo a bhí arántsacha go bhuaid a bheith crínig san economy sláinte Indian an Portugal. Nós vemos também que as pessoas que declararam ter... Tá sin cuideach go féicing go bhfuil iadsan a chaidrá ghuilgata san etiquette is a sin iadsan a chaidrá chail túrastal, agus fear nach rá an túrastal go leor son a bhachgad í cosc, Nhocan rá fiochan ora, gon rá tulhag éigin psychiálasach achga. Essas pessoas tiveram muito mais impacto do psychological distress. Se seo an príomh inad son sérivision sláinte Indian an Lisbon. Bíad a geige glicúsin éigin a seo cuteach. Ach mar is ábhaist féimi duine ag go bhfuil triplatjan sláinte Indian a gáil ganna líiche teolich achcha an dosach. Ha sin ag gopur gema an Portugal achas déisisin cha naí a thula duine a chóir a ha híora. Além dos medicamentos, naturalmente, que a intervenção... A thuileag na cungíon léis, bí an cuideacha a dhéhar a gáalasteach léis psychiálasach cuideach. Agus ha iad dydaf di ydyn is sgas nach el mór an luch professionnta awn, is go bhfuil cús opedachga. Porque há poucos profissionais, e havia poucos profissionais. Getriek han na psychiálachen ag na hinnelten sláinte, agus ha psychiálachen ag na hinnelten sláinte a ní psychotherapy. Muitas vezes psicólogos e as equipas de saúde mental. Ach, ha nádu glévig. Psicoterapias, mas em número muito pequeno. Sé a haun nach el go leor a loch bras Jones na Kersnach gin gus geige Grísláinte Indian mar bechóir. Ach ha dúlan na sashing ann. Lutar contra o estigma em saúde mental. Sapagenain stigma an sláinte Indian is a sin union an dúlain smó a hacking ag an am seo ach gus an bí seo éfachgach ha rud a díorn a hachar an a runne níle. Féimi cútegéine tíine dúirst agus a grácar an triplat seo iad a bhí ora, hachar sin le drugichin fa grún géine ann go sáirite fiún a bheith ceiltirí ceol ó thuairt go gafed drugichin nuair a bhaid na báice, agus bhaid foscailte me dhéon sin. Bhríneat me dhéon mar a chaid ruas a bhoi a bheith an bethe agus bhríneat an an dói foscailte. De uma forma muito aberta. Eu acho que a saúde mental... Canil sláinte Indian a réich go ma an súl politics. Canil le trendy. Han as tannin ní hebdín mú program son Chinnesan cria, neo galad an galtach, HIV, AIDS, neo Chinnesan eile. HIV, AIDS ou outras doenças, não é? Ha dáchas ag cútean an Portugal, ma héit sérivision gaifsan a héad an beagalach go le dragichin agus sérivision sláinte Indian a chud cála, gon dig píseach sláinte Indian an tlói fat. Sin na hacan gaibh program na haiche noch. Ach cainigh go feisib tuileag fisrachaí a larach línacin bbc.co.uk/Eorpa. Agus má thucras sibh híisib an program seo a ríist iPlayer BBC. Bhí sinne arás ag an nunám an átheachcan ach an drásta bhuamsa an seo Lisbon agus bfu skipa Eorpa fat aiche bhaléh.